Ada paper takelang rapid doran rapenspi a prangsnil hinpen cardon pejriglo cardom non birta thibi lang ponisina Tarapung havar aratum reson karasang kilong dudere jok ningduk chipaklang pon Garbing long DC sang pi nirola phangchu pi pen DMC it's along an palidam si noklang pen muri ke chu pen kesu chilang bom atum long an ka humri dam West Garbi anglong labor union want mahanga thek engting pi ke chok mesen pen ke talon pachun pon Eastern Rain Bogojan ing number kom sa ki tum pen spatur pi pon si theng pi klim ki sai ke ding pon non birtang ton pen lang ponis nang kiduk det atum phat matha ponsi sarkar atum pen sami reson carbon sang pipon lo lason si nilip MSC consensi ke parlapon tarapung hawra ratum pen sami labang so reson carbon sang ge chen dun chi phan pusi tarapung pen kilometer engko ra phon ka helu dolamar episode along an wangsi misina long pen sami berdun lo bonta receive sami long le lapen sang sami long pon pe aphong phong dolo lason thak thak si kedam tang pai pai ni phai ke thomar ni sami tarapung hawra ratum pen atak ong mu chot i asar pia tum pen smi sange chen dun chi phan tarapung hawara long pen kilometer engkoi ra phon wangsi dolamar episode along an pali dun si misina long berdun lo bonda sangka videt pu pen ajok pen si lai sar pia tum pen smi inut long tangka pharu plian pipa jur dulu pusi sar pi tum pen than pon nin jai tu dan pen tarapung pen bo ku pia kam sin tu an sar pi le dak dolomar ana ke bang lo anta sang long malong le bataya no dang tu bertang batai kon ha asang long le ba la na tum to andar long le ma long le tarapung e kona lom lo lang ber rong di hello pic di nali tum tumi se bang ma to da bang arpina kau sis du ante la so sang pharma ke bat chu chek lo yon an pharm chek lo ke dam tang chek lo long ma nang tu de sang long le pulok lo bo te non ke bang ya chek lo phang pilo na pud tham de batak la anda long le lo ke te la long le der pa pilo na tum pu po Lem kan jen pilo ke ba si ja pu dule ramo sol tam long le na ko ma si ke ro na bang amen ke asang tu ke ro na bang amen ke nang tu ni ma le ti ne siang mang rom le tang je le pi apa ti tu la kam sing kro chak lo la na tum pa pini la sang long le bu tha na tum pa poisa na pi krai po hok ma kon an lo pharo pli pli sangga vedet pule he intela so poisa pharo pli ke la kedam tang long le son ta la son lo magalo na pikrai na pe pini dela intela so pagela tu be modhu ta la son se na vi pun than ma na than the mo du ke sang do te sang na pi pu te kedam tang batai photrok ber alo boda ante hala so ke choisi poisa ta nang pi pe dela nang tum pi lo chini ni ne lo thang da he ber man ji pu te la ber re lo Dipu lamdeng road kilometer pho theso ajur muniram rong hang arong ameker babu singh be dipu powerhouse ahi thi along akhula long pen noklang la pen muri cho nampon lo la pen bang so muri pen noklang ke cho ajok pen si babu singh asopo aki bisi karlitang levis rong hang bang ke aprandam jilo la pen asopo bang hi atum ke MDCH along basi si chelang bom lo Garbing long DC nirola phangchu pi pen sami kedam tang pai pai ni phai ke thomar ni ant MDCH along an humridam si noklang ke chu pen ke su atum si ke chelang bom am humridam si chingki than pi do pon কথাটো হসা তেখেতসকলে দেউতাকে আমাৰ পাৱাৰ হাউচৰ যিটো বজাৰৰ পৰা আমাক যিটো আমি লক কৰি পেলাই যিখিনি কথা পালোঁ যে তেখেতে মুড়ি কিনিবলৈ গৈছে আৰু লগতে গুৰু কিনিব গৈছিলে তেতিয়া ল'ৰাজনে যিজন মানে ঢুকালে বাইচং বে তেখেত অলপ বেছিকৈ খাইছে বুলি কৈছে ভোক লগাৰ কাৰণে ভাতখিনি খোৱা নাই বুলিকে মাকজনীয়ে মানে যিটো দেউতাকে গুড় আৰু চিৰা আনিছে সেইটো খাই পেলাই অলপ বেছিকৈ খালে সেইকাৰণে মানে তেখেতৰ মানে চিৰিয়াছ হৈ পেলাই তেনেকুৱা হ'ব পালে তাৰপিছত যিজন আৰু ল'ৰা দুটা দেবিনসন আৰু সনসিং বে বৰ্তমান ICUত আছে হ'লেও ডক্টৰৰ পৰা যিটো বাইদেউ এতিয়াও মোৰ ওচৰতে আছে যে ক'লে যে হেৰি তেখেত যেতিয়া আনিছিলে হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছিলে তেতিয়া বেছি চিৰিয়াছ আছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি নিজ চকুৰে চাই আহিছোঁ সুস্থ কথা
বতৰা কৰিব পাৰিছে যিকেইটা মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেখেতে ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিছে আৰু লগতে যিজন ডেভিনছন ক্লাছ 9ত পঢ়ে DAV হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়ে তেখেতেও ধুনীয়াকৈ মানে কথা পাতিছে আৰু খাবলৈও আৰম্ভ কৰিছে আৰু ডক্টৰৰ পৰা যিখিনি গম পালোঁ তেখেতসকল বৰ্তমান সুস্থ আৰু লগতে মাক দেউতা বাবু সিং বে আৰু মাক বিনাং হিপি তেখেতসকলক চাই আহিছোঁ তেখেতসকলেও বৰ্তমান সুস্থ আছে। বাৰু এটা কথা কালিও এইটো অভিযোগ উঠিছিলে যে কিছুমান অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ডিপুত কিছুমান খাদ্য বিক্ৰী কৰা হয় অকল মুড়ি বুলি নহয় মুড়ি কথাটো বাৰু পেকেটিং কৰে আৰু এইটো তেওঁলোকে বস্তাত আনে পেকেটিং কৰি বেছি আৰু ইয়াৰ উপৰিও মানে একদম ফুচকাকে আদি কৰি বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত থাকে আৰু তেওঁ কথা কৈছে ইয়াত কোনো ফুড ইনস্পেক্টৰৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ নাই এই ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা হেৰি কৰা হ'ব নেকি? একচুৱেলি আমাৰ যিজন মানে ঠিকেই আপোনালোকে সুধিছে যে আমাৰ ফুড ছেফটি ইনস্পেক্টৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত তেনেকুৱা পাৰ্মানেণ্টলি তেনেকুৱা পষ্টিং নাই আৰু নিশ্চয় আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এই কথাখিনি আমি জনাম যে ইমিডিয়েটলি আমাৰ কাৰ্বি আংলং তথা আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত যিহেতু দুয়োখন জিলা আছে তাত মানে ইমিডিয়েটলি এজন ফুড ছেফটি অফিচাৰ আমাক ইয়াত পষ্টিং দিব লাগে। আৰু এই ফুটপাথৰ যিবিলাক দোকান পদপথৰ যিবিলাক দোকান যে যোনে যেনেকৈ পায় তেনেকৈ বিক্ৰী কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কিবা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা থাকিব নেকি? নিশ্চয় মই ৰিচেণ্টলি জইন কৰিছোঁ এজ ডেপুটি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ অফ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইকাৰণে নিশ্চয় এইবিলাক দেখিছোঁ আৰু নিশ্চয় এইকেইদিন ভিতৰতে আমি ষ্টেপ ল'ম আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যিহেতু আমাৰ ইয়াত গাৰ্জেন আছে তেখেতসকলৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিম লগতে আমাৰ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যিহেতু খুদ আজি SP চাহাবো আমাৰ লগতে আছে সেইকাৰণে আমি গোটেই মিলি পেলাই আলোচনাৰ মাজত আমি ডিফু টাউন যিখিনি আমাৰ ভাল এটা স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাই যাম আৰু সেইটো কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সদায় লাগিব। মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ কিবা মানে নিট এণ্ড ক্লিন মেইনটেইন কৰাৰ দায়িত্ব আছিল? হয় আছে। তেওঁলোকে কিমানখিনি যিখিনি আৱৰ্জনা দেখি পাইছে ইমানখিনি চাগে তেওঁলোকে মই অলৰেডি আপোনালোকক জনালোঁ মই নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ গোটেইখিনি আমাৰ মুৰব্বী আছে আমাৰ গাৰ্জেন আছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু লগতে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন হিচাপে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ হিচাপে মই আছোঁ লগতে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আমাৰ SP আছে আমি গোটেইখিনি আলোচনাৰ মাজত আমি সুস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সদায় কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Nizang Karbi Anglong Dongkam Kam Vaisong Stadium Open Hulalong Kedamtang Pai Pai Ni Pai Ke Thom Marni West Karbi Anglong Labor Union 1 Amhangathek Engding Pli Ke Chok Talon Pon West Karbi Anglong Labor Union 1 Kedamtang Surhinia Inkoy Aningkan Pai Pai Ni Pai Ke Thom Arni Pansi West Karbi Anglong Labor Union 1 Sami Mahang Pathek Ponlo Lapan Labang Soni Stemi Nang Talon Pon Bang Bom Si Peneng Surhina Inkoy Pli Pai Pai Ni Pai Ke Thom Arni Bangke Engding Pli Nang Choksi West Karbi Anglong Labor Union 1 Atum Pensmi Talon Ponlo Karbi Anglong Long Labor is a kong lapan sa ipang tang pon to take zia pansi. West Karbi Anglong Labor Union 1 sam hanga tek ahut pensimi tanchi mumpon. Lapan ki Karbi Langpi Hydro Electric Project along pensmi bang thongke prasir kep atum pan aron repen voreng avar sai kang than laba puthak sami. West Karbi Anglong Labor Union 1 atum pensmi labang sukati song along pensmi ti sik pon lo. Jai megalong pent alhisar po man pent man peng ke thenai Karbi richu long sing rong hang Abarin bot halang su MLA Dr. Mansing Rongpi lapen ka prek man peng na chitong dun si labang su engdeng pli West Karbi Anglong Labor Union 1 mahanga thek arni ki talon mesen pen pachun pon board hol pen great son timung Karbi Long Riberta amhang ke thek nikan surhini ra ingkoi anikan si amhang pa thek lo pinier ni lo pai pai tare ke thom lasi netum pining samjin pen claim dam ponong lo netum central committee lapen kadu gawe district committee branch committee area committee tum pen pini netum kedam tang cheklo yona prang aching mai pona tum pini claim dam pon lo lasing samjin pen pachon pon lo lasi labang so ahut ai tum Karbi richu ake hai sitam ne tum kacho pha teng wang lo lasi arang lina che tong dun sitam netum labor union pen sitam churu par lo lasi litum bangke labor union atum prang ke bangji aphan koson si ke claim ke dam ponji ma mesen pen kang thor ponji phanse tum pini labang so foundation day mate bird anniversary ahut tum chethan chepari pon lo asia Karbi Anglong along kedon abang phu bang phitum si tame labang so teng pen non ke bangji na pa cheton dun ji phanse tum pini chethan tapan cheping khat pon lo netum aphan bangke lalo je netum dakla dongkam ukam dakla open stage long si labang so program deng lo si
Karbinglong autonomous council la ke hai phan sita me churu lo alang li sab sobe sita me tum phan nang cherap don lo la si ene ni tum mai steme da teng polote mane monit aphai ke do sita me alang li tum sita me apor ka duri ajok si ala bangso apor bang pini bang ke ne tum bang suri si bang phanon ar kep kapachi tang bang si ke thik la tum ran bang tum bache tong ponu ne dalo si ne tum bang ke alang li phanta churu parlo na sab sobe nang cherap don sita bang ai prang bang ke alang li mesen pensi nang cherap don pu pusin tum ning thipon parlo la pe ne tum labor union ko son si ke claim ke dam ke me ma phan si tum kaduk we phanta me rat atheng lo si pini paklang pon lo Apenali tum la dang non lalo la sia hok pe dalam mang ke labangso a company pusipulo ni tum arona longa teng pen pulo te company lo industry la pen company labangso a company ke dake si west carbon long la tai si thidung a company lo la si labangso company long bang ke alang li tum phan la puson na bang ing than pet abang ke chok chelo ni tum labor union pen tane labangso asai long ke non percent nang bang pen 2-3% tum si chini chat bat bagi tum bang ke kachin ne atum sigong asong thaksi chini atum puson de pini son son tum long arat do ui bola se etum kache than kache par ening aporta ne tum nikan plian pleng tang lo la sinon ke bang ji apor bang ke ne tum check and balance mane moni tum phan aron ateng bane tum ke claim pon ji phan se tum prap jen ban bang ke sai bang deng pon po lasi dulo lasi labang su nikan pliang bong ke ne tum ing samjin ben siklem dam pon bom lo lasi alang li tum phan se tame kisuman atum mesri ben dang lo contractor ben dang lo kapre industry company long atum se tame ne tum labang su sai long mesen ben sini tum ke claim pon ji phan se sik bom lo laban nikan pli sita me ke dam tang por corona da ko posi ne tum tong ne de lo sin nikan hini an ba por sin tum chia long chot lo lasi labang su mesen pening thu pon po lo ben membership ke long lelang bang pu bang pi tum han sita me tum membership ke pi ponji phanta thik pon po lapen labang su ni tum arona teng ka pathik do hala suaron pensin tum kopi asai si claim ponji ma bang ke ni tum labor union long sa dai to lo asini tum ke claim ponji phan lapen labor tum makisung do pik asi labang su labor tum makisung ko pilo polote alang le tum chichini ne dat polo ne hello kam me claim bang pu chichini de posi ne tum labor union tum hanang chini dalo asi ko labor union tum yong la kam ka chongda tum yong si nang itu maki sungdu pulo te lebar union atum phanang complain non ne tum alang li tum phan ke nep kangnang dunji phan si tum dak kachisi ka bang mane matha pon lo Amrit Biskar Andolan apuat happy and ponsi Eastern Rin Bogajan Forest atumpen patirpi ponsi hanjang langsu ispur Association patu klam ari rialong pensmi thengpia klim SU Civil Debas Jyoti Bora ACF Pranab Terang Ranger Nation Ronghang Wilsom Ronghang Lapenki Dilamara Terang Rala Sai Klamang Pu Lapen Kaprek Prek Athi Dunat Tong Dun Pensi thengpi klim ki epon mesen ben pachun pon Lason si Assam Chief Minister Dr. Himata Biswa Sarma pen ake mangbont kuti ki thom thengpia klimsok e ponjia phan labangso ke mang pen ba chun ponjia phan si Prexam Department lapen sahar bro tom pen simi thengpia klim ki pon asai deng pon rentilo Ini itulah Amrit Biskar Andolan itu Assam Sarkar pen itu kita impon divisen asai lo lagi ini rasu pen itu pasti tahun si ini datang Amrit Biskar Andolan buat itu mai padu pen itu tinggi kilo ada nanti itu lah Sarkar pen tapi ini ke rasu inisiatif ke mana ini bagi orang Philip Pantang pun lo, itu lah tinggi dan perang kalau ini penda itu non isung dupik lo, nanti tu kita kalau kita sini pun non jong non kiram tang mana ciklu ini yang orang perang kan tengong lo, aniwan si lah arni yang tang kebat, mana lagi lah tinggi dan perang kalau ini mana tinggi dan perang pacem dari lahir di forest ini lo, lahir tinggi pilap mati lahir kan ini si itu lah tinggi yang perang lah abina bener lo, lapen ladak pen itu kanuksan lupik lo, itu tinggi yang perang awilup lo te, lah itu ke lah itu kering setiap bong, mati lah oksigen, lagi itu oksigen ke itu harga lah tinggi orang si, dan si itu kilo, kasi itu yang si lah setiap bong yang si cuci pet lo, orang le macam dah lup lo te lagi, itu harga kisung ancol lo, mau pikir lagi. Tinggi le abi bom lo te itu ke aru anso se phang ok ka dopo ke la non gitu do bom la itu global warming
laso impact ke tum thekong bom lo non lo ka la ni ang tang ke su ai ke tum thekong bom lo global warming impact lo laso tak tak si tum la climate change la dak du bom lo laso la hai ke kireng krang ki jum be la jone si non la climate change buda laso buda tum effect impact la thekong bom lo non om le ke phang ogre ba la botor bukan le kacelar environment tomon kithi bang tu ba men cyclone man lahai tomon cutting lahai ki wang men dom mane lahai asom sona kisung tum phan nang le mom lo nasi lahai bang ke ire tum bang ke thengpi ipik nang ko thengpi rong ipik nang ko athe thengpi ke tum phan ke ayatana production se tum phan ke kerap lok siklo thengpi thengprang penda tum ke lam pen oxygen ke dolo la penal par tum thengpi ke the pene tum pangjok lote lahai dak otek busu penene abu baribi da bu tamia dak cepat tarong ko dak pen ahem du ko ahemari du ko lasun dak thase lili tame muni tame hangok ong lote la thengpi arum sangam bu isam dok lasun itum du nasi lahai anan mesen thengpi thedum thengpi tum yong si lapu ani bang yong si chembom pulote la ke itum pethe ke marni si ke sek hogi bale dum kereng cetorogi dage ke phango kilit ajoni nasi itum bangke unan ke lili kadogo bi phanda chuning rilo je thengpi unan ke no nat ma dim doan nal dum hema henti kup tamelo ba hema ru tamelo bari long tamelo lahok tame nal dum adim dolote natu thengpi cheu no lalote nantu laphango panda ini longpo kompo jela ben itu kita domesel nasi botol bukan tapi itu lanjut pinia berta bang kilan pan sik bang ton pengiglo domi thakmi kardom